Instituto Nacional de Estatística Timor-Leste e Instituto Público assina MOU com a Australian Bureau of Statistics ABS. A atividade assina acordo nerasi que realiza e salão Ministério Finanças aitar clarandili. Quinta-feira, Loronhito tinan reunrua ronuru resintolu. Presidente INTLP Elias dos Santos Ferreira atete. Acordo ne cria iha tinan reunrua sanulu. Iha área estatístico, economia área bot. Iha consumidor, iha pesquisa empresarial, treinamento liderança, OINSA liderança nacional. Estatístico no lidera iha área selo. OINSA produz dados e depois OINSA bele usa idene. Tuirnia, lolos assina acordo ne, iha tinan reunrua ronulu racing ida. Mas bet tamba Covid-19, no ne foi mbele realiza agora. Assina idene batinan tolu nia, ou se tinan reunrua ronulu racing tolu, to tinan reunrua ronulu racing ne. Nombrado pasti entre Australia entre statistik no Instituto Nasional de Estatística Timor-Leste Ministério enquanto ini bisa we sistem mau bisnis discurso encargado de pasar tanto kuliah kata ini ya kodune ya komisi kredibilitas hari saya maka halat hari importante har maka maka ini juga statistik ekonomi ini area bot tanto ya ini seperti consumidores ya los contas nacionais vamos pesquisa empresarial y vamos a treinamento ba liderança OINSA era National Statistics Office lidera statistika office ni lana sama lidera social kan tanpa boleh ada analisa proses disseminasi tidak valid maka OINSA produce dadusnya OINSA produce depois OINSA imabiliza dan ini maka halal jana mas ya ponto balong ini maka tapi ya continuação tanto para informar los ini asina 2021 mai tambah pandemi covid sampai 2018 tanto ini uangnya batingan tahun 2023 sampai 2026 hari saya masih kuliah jadi maka ada pun ini asina sini apa ini saya dah tak karat lah saya dah masih tak karat ini meeting kalau diferensinya dan memang kami akan nona apa exemplo da ini seperti konsumidor agora na mesa Instituto de Estatística Nacional de Timor na mesa pesquisa empresarial sampai halo quase 85% halo kami ya buat balon memang latihan maksudnya apa ini dan memang kita ini target seperti apa yang kalau ini memang important kalau saya teman apa ini saya teman seperti itu dan ini memang important di tindak tolong yang ini fokus di ya area statistik turisme sampai indeks di continuação ba area liderança tambah di depo kita juga treino lalu ba OINSA desenvolver a minha website kami ambil yang nama masih per live ini importante tanto agora ada kan kita pendidikan punya politik lakukan fokus di musim barbara sampai tadi fokus livro depois kayak majalah gastoso agora itu OINSA kita aset kondisinya di website para live sama ini mesti kita obstacle tambah dan internet murni itu orang itu bisa berfungsi ada orang tahu itu apa sih dalam waktu itu tetap tahu Facebook betul termasuk lebih important ini mah dan semua ini prinsipnya kita sudah udah pada itu bem-estar bagi Timor-Leste. Reportagem no Vai Magno Lúcia Ramos, televisão Timor-Post. Janela informação by Emma Roto. Atu atena informação atual dia Gliu, que tá halua. Haneham botão subscribe, like, halo comentário no faz do media social Roto.